moria kia ihoa i ngā wā katoa mo te nui o na manakitanga. Matua tama wairua tapu me ngāna hira pono ko te mā ngai hei tautoko mai ai nei a ki nei ai. A tēnaro atu koutou katoa e te hunga mātaki e kaha tautoko ake i nei kiriata e tukuna ki te marea hei pānga mo te iwi. I te pōnei ka kororohia e tātou e pāna ki tētahi o ngā poropiti no roto i te ao Maori. Iohu mai i te Wairarapa, ko wai tera ko Paora Potangaroa. Ko tana kupu whakari e ruanga waewae o Te Atua. Kotahi kei uta nei, kotahi kei te Moana. Kaha te Inoi. Kei riro mai ai tera waewae ki uta nei, ki te kore e kaha, ka hoki tēnei waewae ki te Moana. Aye. So, couple of things in that whakakitinga, in that kupu of Paora Potangaroa. So he's talking about two waewae. In our Maramatanga, we also have two waewae. Ko te Ture Tangata tētahi, me te Ture Wairua. Arepa me te omeka. So, in the history of our Maramatanga, we see that the mahi of te arepa, the mahi of the Ture Wairua was quite easy to complete. But, ngā mahi o te Ture Tangata, ngā mahi e pāna ki te omeka, wasn't as easy to complete. And so, the example is actually shown through Ratana's son, Te Omeka. So whenever Ratana would get involved in things he wasn't meant to, something would happen to his boy, Te Omeka. And so Ratana was forced to return to whakamoemiti, so that his son Te Omeka would be healed. And so the same thing when we're looking at the remaining mahi of Taupōtiku Nui Ratana, left to complete, which is the Ture Tangata, ngā mahi o Te Omeka. We can see from this kupu of Paora Potangaroa that Inoi and whakamoemiti is a key component to us realising the completion of ngā mahi o Te Omeka. Nō reira, ngā mana ki tango i hoa, ki rungi a tātou katoa, o te maanga hei tautuko mai, ai nei, aka nei, ai.